amashomero agari yo mu district ya Mbarara bayeteranira harakamukuzi okwakira urugero mbigezo by'ekibina cya mushanju by'umwaka w'2023. We are the best in the districts of Uganda. In the whole country, we are the first. District ya Mbarara kashitamisa beje 38 kandi abeje rushanju 81 biziro mu idara ryo kubanza kandi abeje 22 nibo babiri bari mu grade ya kabiri. Number 3 is Chakatara Primary School. Number 2 is Rubin Boys Primary School. And the best performing school is none other than Mbarara Primary School. Mbarara district niye singereza districts zono mu Uganda. Atejo performance simarhanga bukubana wagitwiri. Omashomeri gana rumwagari yo mu district ya Mbarara abeje 5 nibo biziro mu grade U kandi abeje 3 na mushanju tubarakozire bigezo byabo. Temerwa mingi kusanga nito tsingere abana bona biziro mu first grade tukozera 100%. Batano bine mukaga basingire wampera ini 11. Ishomero rya Mbarara Primary School niryo risingira gandugo no mukoraje aha magombora mushanjagari yo mu district eji egombora yakagonje niye kozire kubi kandi gombora ya rubindi niye singira magombora gandi. Kizibe cyo kubanza ne cyabazire butafayo. Mushango muzire atarashomere atekateka no mwana yataheze cya mushanju nabasa kubohabo muntu. Ekizubu ecyo kushanga mu private schools atiruzi baretera abana bonus kwata abana abarije imozi baretera biro mu registering ejo Rwanda muri and I think it must stop. Mbarara district ekozire kurunje kusinge zindo mu Uganda umubaro gw'abana bariyo n'ubargo mu mashomero n'ugwera ricereza kandi okurugira hakitongore cyebigizo abeje mutwaro gumwe n'10 umwaka guhire tabarakozire bigezo byabo. Gashakwa Christopher Himswe.